idemo u Barcelonu, a nisam snimila uvod. Tek se ukrcavam. Pojeli smo sendvič, Alan više nije nervozan. Idemo do centra, pa ćemo valjda vidjeti more. Idemo na plažu de Catalunya. Samuraj. More Dalmatinka bez mora. Mirza je odlučio da skine šuze i da se prošeta pijeskom. Pravo uživa odmor. Bojem. Znači 8,5 sati je, još ima sunca, tek zalazi, tako da ovdje ja mislim tek u 10 sati zalazi sunce. Samo da se zna, usred Barcelone, tam. Završili sa seminarom, bila sam na frizerskom seminaru i bili su Josh LaMonaca, Gianni Cardinale i Charlie Gray. U slučaju da pretpostavljam da ne znate, oni su jedni od najboljih edukatora, tako da this is my job now. Mirza nas vodi jest, pošto Mirza zna, samo prati miris hrane. Tako da idemo jest pa da vidimo šta ćemo danas. Sinoć smo jeli paelju. Bila je dobra. Sad danas nemam pojma šta ćemo jesti. Naravno da se kava morala uzeti. Ova brza za hodanje. Jer moramo se vratiti nazad. Ali evo našli smo Kostu ovdje. A pas će i Starbucks.
Kako vam je bilo na seminaru? Pričajte za Blud. Na seminaru. Sutra ću da sjedem na plažu i da se kupam, da se sunčam na seminaru. Sa seminara je bilo više nego dobro. Preinspirisani smo, preumorni smo, puno smo radili, ali se vidimo u Sarajevu. Zasigurno ćete imati šta da vidite. Da. Pazite se sad ima da gore frizura. Evo je Sagrada Familia. Dođu u Barcelonu i ne vidite ovo, mislim da je bila sramota. ¿Cómo estás, chica? Muy bien, cariño. Kada hodam, sanjam pesmu tu, stihovi od tebe Imamo i muzičku numeru by Alan's Barbershop. Sanjam more, sanjam brodove. Alan's Barbershop duet. Ti me Evo, probali smo i svježi kokos prvi put. isto mrkva, njemačka. Jel njemačka mrkva? Nije, ovo je malo ozbiljniji. Dobar za kosu. Preporučujem. Gledam bez veze ko klošar, sve mi se razmazalo od jutros. Izašli smo oko 8 i sad je 8:30, 9. Znači cijelo vrijeme smo bili vani, hodali, noge nas bole, crkli smo, tako da uglavnom bio je jako produktivan dan. Nismo imali puno vremena, ali eto, cijeli dan smo išli biti turisti. Hodali smo, vidjeli smo Sagradu Familiju, vidjeli smo Citadelu, vidjeli smo plažu, šetali smo, jeli, pili kavu, jeli sladoled. Uglavnom, išao se u Sephoru, našla sam Sephoru. I sad ćemo vidjeti šta sam sve kupila, jej! Da sam ja kao opija morala kupiti nešto u Starbucksu. A pošto sam se sad navukli na kavu u zrnu. Kupila sam kavu u zrnu. Uzela sam ovo Seattle, USA. Zato što je ipak Starbucks američki, pa rekao da uzmem nešto autentično. Uglavnom, valjda će biti dobra. Nećemo se otrovati.
Uglavnom, vratila sam neki kod duća, nisam puno stvari uzela jer da ne pretrpavam svoj stol sa šminkom, svi znamo koliko toga ima. Uzela sam jedan mat tekući ruž, uzela sam vodootporni tuš i uzela sam još jedan tuš ljubičasti. Sad ćete vidjeti swatch. Dakle, tu je ruž. Mislim, na ovom osvjetljenju se ne vidi baš najbolje. On je neki hladni ljubičasto roskaz, neki movi, ali hladan. Ovo je vodootporni tuš, jako je crn, jako je precizan i ovo je ljubičasti, on je kao deep liner, ali je skroz tanka spužvica pa je ljubičasti, šljokičasti. Znam da vas najviše zanima što je u ovoj kesi, ali ako ste vidjeli Instagram koji sam postavila prije ovog vloga sigurno znate što se nalazi unutra. Našla sam je i sva sam sretna što sam je našla, da sam propustila, mislim da bi se upucala. Dobro jutro, radni narode, 4:30 ujutro. Dobro jutro, pozdrav iz puste i prazne Barcelone, ako je to vjerovati. Da, ali evo prošao neki lik na motoru pa nismo jedini budni. On mislim da se on vraća izvan. Mi smo ustali. Idemo po auto. Idemo nazad za Sarajevo, prestalo nas po želju. Javit ćemo se iz Zagreba, gledala sam, bit će dobro vrijeme. Za nas je uvijek dobro vrijeme. Uvijek dobro vrijeme. Čekamo doručak. Vidi, preplanuli, fini, crveni. Jao.